mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahunze bahungira i Burundi ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cacu abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusha turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi kare twari umwe amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo vy'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59 mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi mugabo mu Rwanda ho byarakunze kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda narabasiguriye gushika mbona baracumvise penda bivuye ku vyabaye mu Rwanda abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda none u Rwanda rabaye mabi yose ibihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda yarashaka intambara ashaka kurwana urabona ko yemeje ibintu by'intambara rimwe aravuga ngo sinakihanganira aba bantu bari kubeshya u Rwanda rurabeshya ruri mu binyoma rurimo rurabajyaje rubashuka uhereye ku bayobozi rero ibi byose n'ubujyaje n'ubinyoma kandi niba ubonye video ndayishimira ari kuvugana umubabaro ari kuvugana gahinda ari kuvugana ishavu ryinshi ari kuvugana ibintu amatwi yanjye yumvise amaso yanjye ari kubireba ndayishimiye hano yafashe icyemezo ntabwo ari bimwe bya comedy si bimwe byo gushyushya inkuru si bimwe byo kuri YouTube si bimwe byo ku mbuga nkoranyambaga mw'abanyarwanda mwe niba mudasenze ibyo birabareba mw'abarundi mwe niba mudasenze ibyo birabareba ejo mu gitondo murumva ndayishimiye rwose ngira ngo uburyo yavuganye iyi discours umubabaro n'agahinda n'ishavu bishoboka ko rwose n'iri joro ndayishimiye ari bugabe ibitero ku butaka bw'u Rwanda iri joro rwose ndayishimiye ashobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda kuko ndayishimiye ari gukoreshwa n'amahanga ari gusunikwa n'amahanga izi discours ari gusoma ndayishimiye iri jambo yavuze ntabwo yarivuze kwa gusa ndayishimiye afite South Africa muri inyuma ndayishimiye afite SADC muri inyuma niba ushaka gukoreshwa arimo arahamagara inama za buri kanya z'igitaraganya arimo arahamagaza abashenga amateka abakenguza amateka abasomera discours ndayishimiye mu mwitegemo ikintu kitari cyiza ntabwo nge nakibona ko ari cyiza uhereye ku bintu arimo kuvuga cyangwa se ari gukora iyi discours yasomye ni discours abanyarwanda mudakwiye gufata nk'imikino n'abayobozi batwumva n'undi muntu wese watwumva ndayishimiye afite ibintu ashaka kugeraho ngira ngo ndayishimiye niba ku mugaragaro yakemanga ko u Rwanda ari rwo rwazanye amoko akabivuga imbere y'itangazamakuru akavuga ko u Rwanda ari rwo rwajyanye amoko i Burundi kandi Burundi habayo amoko ndetse binarenze ibyo ngaha koko bo baracyafite amakaritsiye ya hutututsi baracyafite amaeglise baracyafite utubari hutututsi ibi bintu rero ngira ngo aho inzovu zigwaniye hababari ibyatsi kigisoda cy'u Burundi n'ikigongana n'icy'u Rwanda kigisoda cy'u Burundi n'igikubitana na RDF ntabwo ari cyo gusa ntabwo bazarwanira mu kirere ngo baze babihejeje ntibazarwanira mu mazi ngo bazi babihesheje ni ibisasu bimwe bizagwa i Burundi bindi bikagwa mu Rwanda ndasabye rero dushimitse twemanga twinginze niba hari umuntu wakumva rwose iyi nzamba nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi turagusabye rwose twe nta ngwano dushaka nta n'intambara dukeneye ejo wumvise ko mugenzi wawe Paul Kagame muri discours ye yavuze ko nta kintu na gitoya abona cyava mu rwango rw'intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi none wowe rero bigaragara ko ibi bintu ntago wabihaye agaciro ntabwo uri kubibona icyo ushaka ni intambara mw'abanyarwanda mwe ntimuryame nimusinzire nimushaka mubyuke koko ibintu birakomeye niba uryamye n'akazi ka niba usinzire n'akazi kawe ngira ngo ndayishimiye umupango wose warangiye Evariste ndayishimiye abamukoresha barangije kumwuzuza haguruka nawe urebe iyi video ndashyiramo nindi cyangwa se usura n'imbuga nkoranyambaga z'i Burundi ariko rwose ibintu bifasha indi ntera ibintu bifasha indi sura niba ejo harabaye discours twe nk'abaturage abene gihugu twumvaga ko ibintu bifasha umurongo abantu bagiye kuba inshuti imipaka igiye gufunguka abantu bagiye kongera bakagenderanira ariko ahubwo mu gitondo cya kare ngira ngo hari raporo y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura buracya cyafunze ndetse nitunabona bukeye nta bisasu biguye ku butaka bw'u Rwanda araba ari amasengesho rwose yabera araba ari Yesu uduhagazeho uturinze kuko ndayishimiye niba ari ruswa bamuhaye shakuba yaraguzwe ngo ahinduke igikoresho nka kuro
ibintu bihinduye isura, usenga senge, uririmba ririmbe, ibintu bihinduye isura mu mujinya n'uburakare. Ndayishimiye yarakaye noneho ntabwo ari bimwe bya komedi yajyaga abamo, ntabwo ari bimwe by'imikino twamubonagamo. Ndayishimiye yakutse yabirindutse, ngira ngo umuntu abishoboye yavuze induru akabwira abanyarwanda ngo nimusenge muririre Imana mujye ku mavi. Kuba ejo hari umwenegihugu wahawe ubwenegihugu w'i Burundi byasaze kandi ngo akabuhabwa, nabwo babigarutseho bavuga ngo ni ukubera iki bamuhaye ubwenegihugu. Ngira ngo bari kubigarukaho bavuga ngo ni ukubera ko ari umututsi. Ngira ngo rero iki cyabaye ikibazo gikomeye cyane wowe udukurikiye. Ngira ngo niba ubonye iyi video ibanje waza gusura channel z'i Burundi, ngira ngo ni disikuru asomeye imbere y'abantu muri mitingi. Iki ni ikintu kitoroshye cyane, ngira ngo twebwe watwumvise aho twari turi. Rero narifashaga pause, nari numvise ibisasu biturika kuko turi mu rubibi rwa Kongo, ariko tubagezeho amakuru buno dufite. Munihangane nyine na ishyano ricitse umurizo. Ngira ngo urabibonye kuri iyi video mbanje hano imbere y'amasegonda makeya. Mu by'ukuri noneho birarangiye, mbaye akaba bandi birarangiye. Evariste Ndayishimiye afashe umwanzuro wo gutera u Rwanda. Muri disikuru yiyamye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko ari umubeshyi. Muri disikuru ahagaze imbere y'abenegihugu arabihamya, arabyemeza ko u Rwanda ari rwo rwazanye ibintu by'abahutu n'abatutsi. Yemeje ko atari Ububirigi, yemeza ko atari Ubudage, yemeje ko atari abakoroni, ngo nibo babizanye mu Rwanda. Barangije ngo abatutsi bahungira i Burundi barabijyana. Abarundi ngo bari basanzwe bibereyeho neza. U Rwanda nirwo rwabaye ngo nyirabayazana w'ibi bibazo by'abatutsi byose biri muri Afurika. Ngo ntabwo rero ashobora kwihanganira ko Perezida Paul Kagame yagomeza kuba icyo nakita ngo suruse, cyangwa se ushobora kuba ngo yakitwaza ibi byose kugira ngo atume abantu bahonywa cyangwa se bicwa. Mu by'ukuri aragaruka akavuga ngo no muri Kongo nta wundi muntu ngo wajyanye ibintu by'amoko, ngo yaganiriye n'abakongomani bose, ndetse avuganye ngo n'abanyamurenge, ngo u Rwanda nirwo rwajyanyeyo ibyo bintu by'amoko. None rero gaciyemo nawe wabyumvise, ariko aka ni akamaramaza. Ejo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse wabashije kugeza u Rwanda haba perezida bose bananiwe. Disikuru yasomye agaragaza ko u Burundi n'u Rwanda bishobora guhuza bikaba igihugu gisangiye ijambo, gisangiye politike, gisangiye abenegihugu. Avuga ati nta kintu na kimwe mbona cyateza intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibi bintu Ndayishimiye yavuze ngo ntabwo ari byo, warabihakanye. Muri disikuru ye agaragaje ko u Rwanda rwateje ikibazo, ngo ntabwo bashobora kwihanganira ko u Rwanda rero rwagomeza ruteza ibibazo mu karere k'ibiyaga bigari. By'umwihariko agaruka kuri Kongo, agaruka ku Burundi, ko u Rwanda ruri kubateza ibibazo kandi binyuze mu moko. Kandi wari kugaragaza ko abatutsi bazatabara igihugu cy'u Burundi, akagaragaza ko abahutu bazatabara igihugu cy'u Burundi, bo bazatabarira hamwe. Iyaba yarazi rero ko n'u Rwanda, ntabwo u Rwanda rwategwa ngo hatabare abanyarwanda mu ntara y'icya mu karere aka, ahubwo abanyarwanda nabo batabarira hamwe. Ngira ngo rero aba banyepolitike ukurikiranye disikuru zabo, ejo twumvise disikuru ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndetse n'ubwenegihugu mu Burundi bitagoranye, ndetse atanga itegeko ko ibyo bintu byubahirizwa. Ariko i Burundi ubwo byaje kuba bihagera bishobora kuba bitabaguye neza. Ndayishimiye isahamagaza inama y'ikubagaho y'igitaraganya, ndetse atangajemo amagambo akomeye, atangajemo amagambo y'intambara. Ndayishimiye muri disikuru asomye avuzemo amagambo y'intambara mabi, avuzemo amagambo y'urwango, avuzemo amagambo abiba amacakubiri, avuzemo
amagambo nakita amagambo yo gusomborotsa, avuzemo amagambo yayandi twakita ayo gusuzugura ejo ibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze, avuzemo amagambo nakita ko ari amagambo yo kugaragaza ko u Rwanda rwatsinzwe, ahubwo Burundi buri ku isonga cyangwa se Burundi buteye imbere. Twiseguye ku barundi mudukurikiye muri iki kiganiro, ntabwo amagambo Evariste Ndayishimiye general atangaje ntabwo ari meza ku Rwanda. Mwese tubiseguyeho, umuntu wakurikiriye disikuru ya perezida w'u Burundi ni disikuru ikururira abantu mu kwicwa cyangwa mu kumena amaraso cyangwa se mu ngwano, kandi mu by'ukuri intambara irasenya ntago yubaka, ngira ngo mwese murabizi. Intambara nta muntu n'umwe wayifuza, ariko urabona ko abarundi ariko ntabwo ari abarundi bose. Nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye abaguze Zelensky ashobora kuba yaraguzwe nka kuriya na Hamas bimeze na Israel na Amerika. Ndayishimiye wavuze ko azatanga igihugu cye, agatanga igihugu cye abantu bakitoza bagahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndayishimiye ibi bintu nibwo tukibona ko ari abishyize mu bikorwa, ibintu byamaze gufata indi sura, bifashe indi ntera. Wowe unkurikiye, ye baba we, duheruka batwita imisiba. Umuvugizi wa Repubulika y'u Burundi mu biro bikuru, munyamabanga muri perezidanse ya Neva, aratinyuka aravuga ngo muri imisiba, muri iminyorogoto. Aratinyuka avuga iri jambo, mwabantu mwe muritwaza amoko y'abahutu n'abatutsi, ariko sibyo, harimo n'umutima mubi. Koko aba batutsi ntacyo babatwaye, aba bahutu ntacyo babatwaye, ahubwo mwebwe harimo umutima mubi. Shitani ashaka kubakoresha ibintu bitari byiza mu karere k'ibiyaga bigari. Reka tubasabe mutugiriye imbabazi, mufate ku miriro yanyu. Nta ngwano nta ntambara dukeneye, ariko nanone niba shitani iri bubakoreshe mukabyemera, ubu hagiye gushya. Koko yamaze kuvuga ko u Rwanda ari rwateje ibibazo by'abatutsi muri Kongo, u Rwanda rwateje ibibazo by'abatutsi mu Burundi. None Ndayishimiye yavuze ko atari bubyihanganira, atagomba no kubyemera ko u Rwanda rugomeza guteza ibibazo muri ibi bihugu by'ibituranyi. We afashe izo ngamba, abwiye igisirikare, abwira igipolisi ngo ntabwo twaguma kwemera. Ntubibonye mu kavideo wowe? Ubu muri comment ndabizi mugiye kunukagura, ariko nimushaka muntuke. Ibi bintu ntabwo nari kubiceceka. Ubu Ndayishimiye wamaze gufata ingamba, amaze gufata icyemezo cyo kuribara kumena amaraso. Aramaze kuvuga ngo u Rwanda nirwo nyirabayazana y'ibi byose, ntabwo aza kubyemera, kandi ntabwo Burundi bushobora gutera u Rwanda. Ni imbaraga rero ziri inyuma y'u Burundi zishyigikiye abarundi, ariko nabwo barebe neza, bacunge neza, bataba bagiye kwinjira mu ruzi barwita ikiziba. Reka rero mbabwire ngo Imana y'amahoro n'umugisha irinde igihugu cy'u Burundi, irinde icy'u Rwanda. Nta amoko ni shitani. Yesu ntigeze abyara umuhutu ngo abyare umututsi. Imana ntiyaremye Adamu w'umuhutu ngo ireme Eva w'umututsi. Imana yaremye umuntu umwe, ibindi byose ni icyaha. None rero niba mushaka gukurura ibyaha, ni akazi kanyu. Ugwishigisha yararusoma. Kandi nk'Uburundi busenga, mubanze murebe ko ibi bintu perezida wanyu arimo ari byiza, ejo adashora igihugu mu ngwano. Sawa, ciao. Reka nere kuvuga menshi, ariko je byambabaje. N'ubu mpamya ko n'undi muntu wese uri bubyumve birababaje.